ole clear tu te chibele vek ule tu chuma chuan hei Dindini chungchanga thu thar aron omle a mual throm not lampang te mi tam takina kan ril ru kan dana te po ti thei ome chuanin hei thu thar lomom tak mai aron oma ho tu ten aron puang chuaka han chiar ngal ta ila District Legal Service Authority NUAI Victim of Crime Compensation Committee chuan mual throm not leirol miswalin an tha h laram din pui chu crime compensation cheng nuai ruk pek RMT tin aron tar langa alomom hal khop maya hepon risela akim changin aron puan na video te po hanen zui ta ila tamtakin halomom khop maya marol chu he aya tam te po hi phuni nuai som poni ro se nuai som ni poni ro se phuni ti aron soi te pon om dukani a video en photang Victim of Crime Compensation Committee lunglei voina chukhom chuan mual thram north tleirol h laram din pui tun hnaya miswalin an tha chu crime compensation cheng noi rukpek remti a h laram din pui ba ka pui khoina twar tu midang parukpo compensation pek ni se atibok Victim of Crime Compensation Committee lunglei hi District and Session Judge Office Chamber an chukhoma an Chairman PR Laldu Omi District and Session Judge DLS lunglei Chairman ni bok chuan ka shwain Pilal Than Siam Namte Civil Judge Senior Division 2 DLS lunglei Secretary ni bok chuan meeting khu honna nehin The Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme sangni som pakhat asoifia nuwa deal na lotte soife in member ten an ngai twa hawani Victim of Crime Compensation Committee lunglei voina chukhom hian poi khoina thleng pariat atwar tu te din hun sang sang an ngai to a pariat zinga pasari te chupomin poi khoina twar tu mi pasari hnena compensation pek ani don ani Victim of Crime Compensation Committee chukhom in ngai to a poi khoina twar tu mi pariat zinga hian tun hnaya a unaw pa te tuna kan hriat angkha ni ya lomom khop maya Dindini bi khi leina tu le hmangai tu an pung chho tu ala chuanin District Legal Service Authority te hetianga an lo ti thrin ani ti po hi tam takin an shikherom lowe crime compensation cheng nuai ruk pe garem ti hanon tia alomom khop maya anu le pa puitlin zia te Dindini lenat om zia te kha chu soipo ngai lo kan hriat vectory noma hetianga hmangai na luang chuak te po tila adik thawa hmangai na luang chuak tam taka ombel zela Dindini thina chungchanga hianin tuna po police hianin thil an la chui chho mek bokani ti te po khashe thar ta ila chuanin cheng nuai ruk hetianga pe kan han rem ti ta ka hianin thunei tu te an malak na te Dindini an hmangai zia te po aron langani ngo chiang reng maya chuan hemi chungchanga hian tam tak lo she fi tok lo ten lo oma khami ka hian on soi fi a sailo somen ti hianin atha le mai he thil hi a om ti po ka lo la shemi alowa ai zol lama hian puan za le soirik a om pok ala shemi alowa kalau shelo viau zok po ani thai zok victim in compensation an mu thai tur hi an lom poi om hle mai tinaron soya anoi hiarin aron soifia moiral te hianin ishelo mai ani don chu kumtin tum ni sem ani thin katel vezia kumin po hian sem ani to kumto pa sem ani liang aron tia alomom khop maya chuanin ani chumale niu sa po hian an puan zar kalola hrengai lowa atuar tu te tan halomom don e ma kalolom pui veke aron ti boka he hi ni tam takina kan hriat po kala ring lowa amaro chu ti hen aron soifia thillomom tak ngo atuar tu te na sataka chhok theina tur kha ani ti kha alang reng maya hei kumtin ha tum ni semani thrina ka tel vezi ani aron ti khati nga khan Dindini hetinga anan da tela anan rem ti te an dong tur lai han hriat hian mi tuet la zoi mai ni chorin Dindini thira chungchanga police ten investigation an kalpui mek thu te kan hria khata khanin aron soifo thrina enge an mani ti boy thei turang chi emo khati lampanga lorak te khateng khachi lo khop maya mani po YouTuber then khat pon aron da dot ni deu reu ngo khatenga pe helo kwalwak ang chi tong kamron the kwalwak si mi pui teron ti si ai thei turang chi te khatiang kha mang an om ni te po khan soyo mani khatiang thleng po khan kanin en fiangai khop mai chun heta hian chuan atlaw hianin chiato chunga hetiang alo om hi tha khop mai chuti rualin compensation pek tur po achian chuan ami hring an pek tur te tal puan za rem lo te hi hria thiam har ang reng phian mai ti in aron soya hei hi
nge in mu dan zon na aron pe ang khani a nang mani khanin a tha chiang deuh khan lo chang taula chuan hemi Dindini thina chung changa hianin anu le pa te han puitlin zia te kan hriat vekarin oma tikha ngai dam ten dila ngai dam thu te an lo soi chuaka mo tam tak du le pa te chu dita ila kan trek viawang ti kharin theya chu bai pi lama mual throm not khotlang hruai tu te le an mi pui te khotlang mi pui te an fakom khop maya an mari nge po khanin poi khoi tu te alampang po kha ti khan ron soya mo kanin le lo kan chan don ani hi thiat don ani chena kan ni to don lo ani hi ti te mual throm no ti kan te lai taka kan om to na ha ni ya kan chhuwa sara ngai don ta ni hi avan shom don em ti khan ron soya maro chu khati ang khan mi pui te khotlang hruai tu te po an che lo hrim hrima tha takin mo an mani beran lak to te chuan in an chung te laka chuan che chu lo we tha takin unaw ve kolom kan ni te khan on ti thei tlat mai khang te po kha kan en ton kha apoi mo khop maya mual throm not khotlang mi pui te in lung rual zia te kho in lung rual mi pakhatin ina sakpo khanin re sangai lawani ka ni khata chuan zo vek zel anin puine sa ti te khatiang thleng khan kan han hriat bel chho zela hatakin soi ringot ni lo atakin kan hmu te po ti thei ome chuanin hei Queen of Country Music Dolly Parton aliam ta tin aron po sa uyom khop maya ani hi rang hlui zok te kum upalam pangkha chuan an hriat chian vek phori noma engang chialar nge ani khadu soi sen po ni om lowe ani hi he chatun ramin pan san ani anga yom dong khom maya Queen of Country Music anti hil khani vetlat maya hlalar rang te fence ru kol tak te khanin enge in du ber la zinga te la ti khalo soi vele ta ula Queen of Country Music Dolly Parton aliam ta August ni somni paruk sani somni paruk khovela zai thiam lar le hla phuat hiam Dolly Parton chu nimin khan kum som riat mi ni in ns vaila thi country music legend Queen of Country Music anti hial hi kum sang kha chwa somli paruka apianga athi hun dar za tarlan anilo athi hun hi Instagram unawnu kesi Parton fapa Brian Seaver chuan khovel hriata apuanga athi chan kim chang ero tarlan anilawani US President Donald Trump chuan country singer lar Dolly Parton sunan America ram chhunga US flag te kar khat chung angul chan ve azar turin a hriatira root social platform aron tar langani tinaron ziaka puirem rem khop maya kan chan ro pui khop maya khovelina chan ro pui ani chunin hei kan hmuangin US President Donald Trump meu po khanin a uiziate aron soi chuaka asunan America ram chhunga US flag angul chan ve in kar khat chung zar turani aron tiriap maya Dolly Parton mizo zinga offense ru tak takin tam don ti chiang rengani la hit em te voini thleng maya thang thar zok te gen z an ti te poina an la a chil chau zel la kha anga em maya khang si han again du ber in du ber khalo soi ula chuanin Dolly Parton thana thu zia du emo comment na lam panga te po han soi du nei te po khainom theini kha comment na lama khani lawin sum re su